Belo Blato je naseljeno mesto koje se nalazi na teritoriji grada Zrenjanina. Ono je interesantno zbog toga što je okruženo sa svih strana vodom. Znači u Belo Blato se može doći, iz Belog Blata otići samo jednim putem. Sa jedne strane su veliki ribnjakove jezera, najveći ribnjakove prirodnog, sa druge strane je staro korito Begeja sa Carskom Barom, a na trećoj strani je reka Tisa, tako da Belo Blato sa Trskom, po kojem su poznati kao proizvođači, ima stanovništvo koje je vredno i koje u svakom slučaju se jako trudi da svakog gosta koji dođe u Belo Blato zadovolje tako što će im spremiti dobru hranu, tako što će ih počastiti sigurno i što će biti raspoloženi da budu njihovi domaćini. Što se tiče smeštaja, u Belom Blatu postoji nekoliko domaćinstava koji su registrovani za smeštaj. Postoji istraživački centar koji broji nekih 30-ak ležajeva koji je potekao iz projekta koji je rađen pre jedno 10 godina. Hotel Sibila koja je na nekih 2 km, znači u neposrednoj blizini Belog Blata sa nekih 50 ležajeva, Tiganjica, etnokompleks i restoran Trofej koji ima preko 30 ležajeva i sada najnoviji Salaš kod Stare Dunje. Oni još uvek nemaju smešteni kapacitet, ali su na prelepom mestu i imaju dobru gastronomsku ponudu. Manifestacija je jednodnevna i znači sastojaće se iz centralnog događaja koji je takmičenje u upravljanju kobasica. Znači takmičari dobijaju 5 kg mesa, dobijaju 10 metara creva za kobasice i znači oni svojim ručnim alatima, mašinom za mlevenje mesa, punjačem za kobasice treba da naprave najbolju domaću kobasicu. To je zadatak. Znači ove godine imamo 60 takmičarskih ekipa, prijave su još uvek u toku, ima još malo mesta. Zadatak je znači od 11 do 1 da se napravi i ispeče kobasica, da se aranžira tanjir, predaje se komisiji, u 3 sata je proglašenje pobednika. Prateća manifestacija jeste takmičenje najbolje domaće rakije koja se održava sad 9. februara. Uzorci domaće rakije se predaju do 8. februara. Nagrade su ovako. Prvo mesto za najbolju domaću kobasicu 500 evra turistička agencija Sagot nam daje 500 evra vaučera za turističku destinaciju. Drugo mesto će biti poklon nagrada opreme za kupatilo preduzeća Kolpasan iz Zrenjanina i treće mesto će biti mesarski alat naših prijatelja i zemljaka stolara Hanjik Miroslava iz Belog Blata. Gosti će biti, za sada je potvrđeno, gosti dolaze iz Temišvara, oni su i naši već tradicionalni gosti, takmičari i očekujemo goste iz bratskog sela Vonjar-Solškić iz Mađarske koji dolaze, znači nisu dolaze svake godine, ali dolaze često kod nas. Što se tiče samih turista, svake godine sve više i više ima turista iz Slovenije i iz Rumunije koji dolaze samo da posete manifestaciju, a ne i da se takmiče. Ova manifestacija kao i svaka gastronomska manifestacija nama znači izuzetno puno, posebno što ima, evo kako smo čuli, internacionalni karakter, dakle dolaze takmičari iz brojnih zemalja, upoznaju se sa ponudom Belog Blata, isto tako i grada Zrenjanina. I nama je to izuzetno važno da turista kada poseti neku manifestaciju koja ne možemo da vidimo koji je broj turista koji dolaze da posete neku manifestaciju, oni imaju priliku da se upoznaju i sa kulturom i sa običajima i sa svim onim što Vojvodina nudi, u ovom slučaju konkretno Belo Blato. Manifestacija ima dugu tradiciju, 7 godina, evo čuli smo da je ove godine upotpunjena bogatim sadržajima i ja se nadam da će svi imati priliku da uživaju i da pokažemo ono najbolje što imamo.